Salam alaikum. Nauna Thérapie. Salut à toutes et à tous, partout où vous êtes dans le monde. 19 3e mois 2023. Beren salmina noko ka wondon. Hidon ka derol Nauna Thérapie en ara yewte hande tobbere mawnude. E fe gurdanje men ɗi fi goto kala meɗen e wawa ɓeydade nokkure ka woni ɗon. Le tori Allah subhanahu wa ta'ala yo arti ko en ɗo ko wawi yewtude ko wawi sendude e mofte e miijoji e famuji e expérience ji ɗi men hawrata e mum. Partagez le live. Ko wiyete kon welo ko wiyete kon happiness no miijorɗen noon en heɓay ɓuttu en heɓay weltare none no ne'iraɗen noon fewndo ɗo e none no wonan en jannirede noon fewndo ɗo en sikkay ma haray ɓe faaminan en welo ko heɓoto ko pottitagol muusindi ɗi. Kala religion ko ɗum ɗon jannude sa yehi ka duuɗe sa yehi ka école ko ɗum ɗo wona jannede ko ɗum yiyata bani adama o himo warto himo doga himo sa'o avoidance of pain, c'est à dire hiɗen sikkude ma buy e meɗen hino sikkude ko pottitagol ko muusi kon ma ko muusinta kon ma pottitagol sonja on ma dogugol ko sonjata kon koye ɗon hettete laawol ko wiyete weltare là. Merci Boubacar Ba, merci Barry Mossal depuis Maroc là. Buye mon ko sonja ka leydi mum woni ko dogi yeyi non rondi sonja leydi ka woni ton e sonja mo doguɗa on kadi ka leydi ga hewtitima ka wonɗa ton donc sonjaji ɗi. Merci Bala Morana, merci mon frère. Diallo am mi fillito none no wonande ne'irede noon ma none no wonɗen faamirde no wonɗen yirde aduna on noon no luutodiri e haqiqa on. Merci Diallo Amadou Sadio, merci mon frère Alassane Hadja Waliyatou depuis la Roumanie. Mamadou Diallo, merci. Buye meɗen no ne'a needi fiyen hoolo ko wiyete ko laawol weltare laawol weltare ɗum ko heɓoto ko e fe pottitagol ko sonjata ko e fe dogugol ko muusi kono no wonɗen e jandirde noon no wonɗen e mawnirde noon fuɗɗoɗen noon yiwde gurdam ɗam newaki fuɗɗoɗe yiwde haqiqa on gurdam ɗam newaki sonja daɗotako on peut gérer ko ɗo noon duwanoɗa jannede comment gérer, how to manage it. Fuɗɗoɗa noon jandude ka fuɗɗiɗa jandude ɗon, excusez-moi, ka fuɗɗiɗa mawnude ɗon, ka fuɗɗiɗa mawnude fotta noon ko wiyete ko réalité haqiqa alhaqqu. Fuɗɗoɗa noon yiwde ko honɗum woni goonga. Buye mon dogi leydi mundi ko honɗum dogini buye e meɗen buye moɗon ko sonja la souffrance. Sikkugol ɓuttu on wele on no to yawɗa wonanma dolle ɗiɗi
ko sikkunoɗa kon ko ɓuttu yawɗa tawɗa ko sonja mo doguɗa on ari kadi hewtitike ma jaka ala waaki. donc se ƴewitaki needi ndi wonɗen neerde ɓiɓɓe men ɓen, se ƴewitaki gande ɗe wonɗen jannude ɓiɓɓe men ɓen, haray en toñiɓe. fi honɗum buy e men no ne'a min na fo yo hoolo laawol welo laawol ɓuttu ko pottitagol sonja. wonkiñiɗa sonjani wono siki anduno ko e sonjaki taga siki anduno ko honɗum waɗi siki addaka aduna ɗo e betteke. Je vais vous dire une chose, mais halna hunde wotere, les religieux vous ont trahi, ils ont jamais dit la vérité. Religieux ɓe halnaɗe encore jamais. Merci mon frère Ali. Non, les religieux ils vous ont tous trahi. Politiquement, ɓe fop ɓe fenani. Vos aînés, ils vous ont menti. Kondu woni gonga kan. An si tawi hida fala yottinde diina e goɗɗo. Yalto e haalangol mo fi mazhab. Des écoles coraniques, yaltu des pensées, des philo, yaltu e ɗum. Tu ne verras jamais la vérité dedans. Jokkugol mazhabu ayatago ngay jonnumo ko wahinako hoore nde Allah joɗɗinden ka hoore makko o faamay ɗum ɗa. L'autre là c'est toute une confusion totale. Udditan hoore ma ɓuranam janga, c'est très facile à comprendre. ko honɗum woni haqiqa on ko ya faamu taw ko honɗum waɗi Adama alayhi salatu wassalam e sonnajo makko on addiraka hoore leydi ɗo. Ko honɗum addi ɓe ɗo, ko honɗum woni ko addi ɓe ɗo. Sa faami ɗum ɗon a dogata tampere, a dogata sonja, tu vas gérer. Ko honɗum addi Adama alayhi salatu wassalam ka hoore leydi. C'est ça la spiritualité. Ko honɗum adduma ɗo. Hiɗa gollude entreprise, piiji ɗin fof no newanima, an e boss ma tout va bien. En beau matin bonna goɗɗum ɓe raɗon ma. Ko fi honno ɓe raɗa, c'est pour te punir ko lettugol. An eɗa sikkude boss ma raɗotoma ka entreprise ara ka laawol yimɓe ɓen jaɓɓotoma e fleur ji la. C'est pour te punir ko lettugol. Ko addi bemma alayhi salatu wassalam wiyeteɗo Adam ka hoore leydi ɗo sonnaji makko, c'est pour une punition. Ekkite sonja on kama. We daɗottako daɗottako Sidi Monene Marama depuis la daɗottako. Kono hino gero, tu peux faire des efforts. Ɓay noon Allah raɗi ke Adam alayhi salatu wassalam e sonnajo makko andi ko lettugol ɓe waddi ɓe ga. Ɓawto ɗum on nuli nelal kadi ha e maɓɓe pour leur libération. C'est ce qu'on appelle la religion. C'est pour te relier à ton Dieu, c'est pour te relier à ta source, la religion.
joni hari kupi hari hiɗa ton hiɗa ka nder aljanna, tout va bien. Mais comme c'était un cadeau, c'était un cadeau, tu n'as pas souffert. Donc Dieu va t'amener d'abord à souffrir pour reconnaître cette valeur. C'est tout. La porte de la libération, c'est la spiritualité, c'est la religion. C'est le retour vers la source. Jon non ari atambi ayehi nano enyam asonjike ayi haɗi aduna no satti no muusi en fop en meeɗay ko wiyete perdugol, woni ko perdugol jawdi, woni ko perdugol sonnajo ɓiɗɗo gorko, woni ko a daɗata perde, woni ko perdugol cellal mangal. Ok, en fop en meeɗay ko wiyete disappointment, jamfa, taƴu ɓernde, ko habbaki ñabbeeri. En fop en meeɗay ko wiyete mayde. C'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que ko addiraɗen ɗo, c'est pour la souffrance. Donc le religieux t'a menti. Yaltu e yahugol e mazhabuji, parce que quand tu rentres là-bas, ko piro e piro ŋattindiro sa yaadi goɗɗo ha waccima haalande ko wahinako lettre waccima jangande lettre o fuɗɗike ma yewtude fi ɓeeɗa ko ni famiri lettre on, ɓeeɗa ko ni famiri lettre on, ɓeeɗa no mari gonga, ɓeeɗa ala gonga, ko ɗum ɗo ni ɓeeɗo fiɓi, ko ɓeeɗo murti. Yal seedo yon neɗɗo ɗum wiide fuu on ɗon ko nawnuɗo, il est malade. Emo nawnu si Allah no faala no foppi yo faama hunde wotere fof faama en hunde wotere. O jonnatano en libre arbitre, o jonnatano en suɓagol. Si mo faalano en foppi en faamu hunde wotere, o jaɓatano suɓode, o waɗatano en bane adam. wala yazaluna mukhtalifuna, ɓe sertata hiɓe luutodirde. ɗum ala lekki ɗum. Go e bulawu yagal, go e komo yagal, go e nagge yagal, ko yaltugol e firgol agidaji yimɓe, inna ko omare gonga wala gonga. An toi tu es malade. Toi tu es malade. Na non an hiɗa feeti jokkuɗoma on no weewi. Hiɗa weemi an jokkuɗoma. Tout ce que tu as besoin dans la religion, c'est la révélation. Ko ɗum wahina, o tigi yottina e ma ko wahina ko, et puis tu dégages. Tout le reste des histoires. Ɓen ɓe nanta inde mum ɗon fof ko mazhabuji, ko woni ɓe etade, ko etiɓe berutaga maɓɓe on, beru faamu maɓɓe on, beru jamanu maɓɓe on. Goto e maɓɓe nodda ya jokku ɗum. ɓe fof ko ɓe noddi ko e wahyu on, waɗi yaha ton ko haɗi yaha ka ɓe noddi ton. ɗo ya yawde e kolordo, waɗi yaha ka baharu, waɗi yaha ka source, waɗi yaha ka jangol. sa yi kolordu yiɗa andi ko goɗɗo acide, ko ɓeeɓay ndu ala feere, ndu ɓeeɓe ma ñande wa tawa ndu waɗa bogoro. kombo wawi wadde bogoro e baharu. Donc haqiqa buy e meɗen no ne'ira neydi fi yon hoolo ko wiyete laawol weltare, wiyete laawol welo welo. ɗum ko heɓoto ko pottitagol kala ko tampinta. ko ɗo nan tampere nde woni, par ce que sa dogi lowre nde ɓeydoto woni. Parce que c'est que aduna on ko lowe si nde ɗo lowre ari, sa gayni nden ɗon lowre go kadi taƴe, si nden ɗon lowre gasi wonde go taƴe, mais lowre be jannete ko honno ndeya lowre ɗimmere gerdete. no wayi wa o internet, no wayi waɗi logiciel ji. Si tawi a yi logiciel goto
a jangi fi makko a fokkitani logiciel ji go a tawa nandol lapiji go no e makko donc ça va te faciliter ton voyage mais doguɗo takki yo o heɓa lowe ɗiɗi parce que lowre nde o yahani nde nden ɗon newota ko fi honɗum lowre makko aranere nden o andande c'est ça kala ko yiɗa goɗɗo no feeti fi mum no hittini fi mum no yango fi mum koko o perdi ko o perdude sa yiɗa doga hiɗa darna koɗoli yimɓe a perdu hoɗo ma ngon tu as perdu ton village a perdu hoɗo ma ngon ko ɗum holli hiɗa haɓɓiti a ɓanta e koɗoli yimɓe sa yiɗa susa ɓawo sonnaɓe yimɓe ɗa susa wacci ko luyri ɓawo ɓikkoye yimɓe a perdu a heɓali sonna tina pas eu kala ko yiɗa bana adama no feeti fi mum no doga no cogo il veut rattraper ce qu'il a perdu ko lowre nde o wersidi fi mum o faala hettude jogiiɓe ɓen wonɓe ɓen ka mum no jogii territoire ji maɓɓe no jogii domaine ji maɓɓe no jogii politique ji leyɗele maɓɓe mais son cool ayna a ɓe wakkilaki ɓe ko taf ɓe wakkilano on ɓe wakkilano honno ɓay an hiɗa ɓantude hiɗa ɓanta ton hiɗa ɓanta me ko ɗum huluɗa ko ɗum a falaka haalde hiɗa huli ko goɗɗum wonɗa dogde avoidance of pain hiɗa faala laawade ko laawata la souffrance hiɗa sukkude no laawotaka e bal e nder ɗen golle déjà ko tampere nden multiplie ɗa ɗon sans te rendre compte a acci ñamude a acci ɗanagol a acci voyage de a acci bugagol ka faalaɗa a acci ɓuttingol parce que because you want to avoid pain ida sukkude no moobirɗa wo ko no daɗirɗa non konko mooɓa kadi ko soñja joni noon e nder aduna on ka haqiqa en fotta e stress ɓittede en fotta e anxiété kulol ko ɗum waɗoyta en fotta e kulol ala lekki ɗum min mi daɗata an a daɗata o to daɗata imamujo daɗata pasteur jo daɗata rab jo daɗata président jo personne n'est à l'abri tout le monde souffre ya windaɗo non everyday life gurdanɗa ñande o ñande yoni tampere immagol tum bimbi ko tampere a yalla woɓɓe a findina yaronka parce que ɓe fuɗɗike yiide kaka ɗanagol e ko wontiri yeeso ton kon woni libération la mort hiɗen huli tummayde nde mais hiɗen wayi wan ndiyan e nder biniri e nder bahar hiɗa huli wota bini hum kon fusu mais si bini hum kon fusi tu es dans l'infini maintenant tu es dans l'harmonie tu es avec la source ko biniri ndi woni kaso mango dès que cette bouteille explose qu'on appelle la mort voilà tawta ndiyan luttuɗan tu es libre c'est ça la spiritualité mais iɗon faala wiwde ka nder biniri on tampata aduna o fof pet makko ko biniri ala yaltirgal a heɓata jawdi ha sortoɗa kalay kam a heɓata jawdi ha inna no nangue mbiyatala hendudu wifata non si tawi ɗum hendu wona ndu fof en ɗum na am moƴƴini na soroma na usine moƴƴini tu es dedans tawi tun hiɗa jaɓi wongol ka ley kammu ɗo hiɗa rewde allah goy par ce que no holliɗa ɗofti donc ngol ɗo noon ɗeɗo noon gande ngal en o ɗoygol ɗo noddi en e faamingol en tigiri ko wiyete kon ɓuttu ko wiyete kon welo welo ko ɗum ɗon heɓoto ko pottitagol tampere
ta darna suudu fi yada do tampere ta jombo fi yada do tampere ta dabbu visa fi da dogude tampere a ɓeydu tampereji maɗa alhaali wo alhaali ka Allah waɗuma none wo none ka yiwɗa hoore ma wakkilo tun gérera tampere maɗa c'est tout ce qu'on te demande ɗi miijoji bon tawi a haɓay miijo tawi a change ay leydi ndin tawi na ngen wontiray ni kam na fo wona e julɓe fo wona e nder fedde fo faamay ko ɗum ɗo mais accu ndeɗa feeta ara feetinaali yimɓe ɓe ko heɓay ma kon ala tu n'as pas ce pouvoir tu n'as pas ce pouvoir ala on doole ko frappay ma kon ala ɗen doole mais sa jaɓi hiɗa foddi e frappe hiɗa foddi e ɗayne hiɗa foddi e jattede ko ɗum woni aduna janfede mais déjà heƴi hiɗa fodde hawkede goɗɗo no wawma waylu goɗɗo no wawma dampude goɗɗo no wawma yaltinde e suudu goɗɗo no wawma sekude c'est normal c'est ça la vie goɗɗo no wawma wiide koɗo c'est normal jawdi ma ndi hiɗa wawi ndi perdre c'est normal hiɗa wawi nawte mais où est la souffrance? Il n'y a plus de souffrance. Dès que tu acceptes la souffrance, elle n'a plus de poids là on est n'a plus de poids. Mais ça oui nous ça se multiplie parce que ngani mandi ko woni ton ko beydagol e duddingol c'est-à-dire ko woni ka der ngani mandi bayndi moƴƴinama e morde Allah subhanahu wa ta'ala ko wada ton ko plus et multiplication soustraction ala to moy ngala awata yejjitude awata nabude juude maade jetta ton goddu yaltina non ko plus et multiplication sa wi a faalaka hunde ay a wi hunde nde hunde ɗon nde wona ɗiɗi tati sa darike haɓugol nde wona temedere sa inni kadi haɓayne nde wona million ji ɓenna kaari feyti non laisse tomber accu ko arata kon ara ko yahata ko yaha accepte la neutralité accepte la spiritualité et an stress wona yawaaru anxiété kulol na yawaaru heege wona yawaaru janfeede mais konto kaljanna wonɗa yaw landoɗa deftere nde wonɗa jangude de diina ka wiiɗa kam hiɗam yaw landoɗa jangande ma landa kala wonde ko honɗum addi soro ma ka hoore leydi ɗo ko honɗum waɗi so wadda ɗo c'est pour une punition ko andaɗata sa andi ko ɗum metti sam fisma tu as été envoyé pour une punition ko hombo naɓete ka kaso ɓe watta kaydiri e ma mandade dépôt sikka ko fleur ji habbi ma to hiɗa andi na ko foti habbi ma to mais sa andi na ko foti habbi ma to mais tu vas s'adapter e sikkuɓe ɓe non kaso ko barkali ɓe hay e ɓantugol e koto katannagol e ŋañagol e doggo mais finalement ko onon wonata golloɓen ka kaso ko onon fittata onon lootata hurgoji ɗi ko ñameteji mon ɗin jama on sendata c'est vous qui allez devenir des esclaves tout ça andu ɗon ɗo c'est un lieu de souffrance o ɗuytana e hoore makko bagage ji ɗin o waalo wajjo jokka laawol so heɓi ko feƴƴinira e sawɗe feƴƴina gurdam makko ɗam himo ɗon ha ñande kadi kaydi um addunomo kum kaydi um ngo kadi ara ce qu'on appelle la libération de la mort kaydiri go kadi ara kaso mangol lanni ma o an ko condamné à mort ma men ukke kura tout ça c'est la libération yaltirɗo kaydiri o yaltirɗo kurar tout ça c'est la libération haalna on ɗo secret goto dani kon noon lekki nawnare andi yimɓe ɓe jangga e Qur'an on
ɓe yiya toon no windi shifaa'u ndikka ɓe senni ɓe ƴetta ndikka ɓe waɗa lekki ɓurana na lekki ɓurana ko ndikka fi wonɗo ndikka ndikkinayi mais lekki ñawdata nawnaje ɗen fof lekki iɗa wawi ƴedde lekki ɗon ka ndikkude mais si Allah waɗi ndikka e ma a ndikki sennidir shifa'u e dawa'u ndikka e lekki na goɗɗum ɓurana on ko o ndikka si a jaɓi a ndikki si a jaɓali continua hala ko wiyo souffrance multiplication de la souffrance ɓurana on ko o ndikka na o lekkide ko ndikka wonande kadi woɓɓe go na fo lil mu'minina komboni mum ko jaɓuɗo ko wona yewtere ɗo ɓemma adama ko adda ɗo ko fi sa'egol mais sa jaɓi tertagol sayitagol c'est mieux andi eɗa sayede ta jaɓu sayitagol ko addaɗa ka adna ɗo ko fi sayegol ko ɗum waɗi si reedu waɗa e ma awra waɗa e ma ko ɗi wonma sawde ya moɓa jawle ɗe a ñamata jonna yimɓe ɓe a yiɗa mais si battane mum on ari c'est toi seul qui paye ko saye tadi yiɗa sayde yiɗa sayitade yaha nata e deal drogue rondoɗa jawdi ndi a ñamata jonna e yimɓe ɓe yiɗama kaso gon ko an jeyi yaha nata e prostitution yeygol tew moɓa jawdi ndi a ñamata ara jonna yimɓe ɓe yiɗama si ñabbel ɗi manifeste que tu es le seul qui va prendre les pots cachés c'est la souffrance mais e bette que ta jaɓu ɓeydangol hoore ma soñja joni noon woɓɓe goo kadi no toon hiɓe etade pottitagol soñja on sabu yawgol siwrina hoore maɓɓe fiima drogue kadi ɓe golla par ce que kamɓe ɓe wiwde voilà soñja ko yo pottite odi ko yo habba halla odi yo natiri ni meɗen tampi meɗen natiri fayin yaha ɗon wuuga hoore moyana ko wiyete bon out kadi batterie ngullanni ɓe tawa souffrance maɓɓe o multiplique ɓe faala wontude hay ɓe faala miije ɓe miijo fewdo ɓe wonno payko fewdo ɓe wonno boob ɓe faala artude hay on gas tawa laawiki joni noon ka ɗoytugol soñja maɓɓe par ce que ɓe jannanoma soñja ko dogete ɗum muusendi ko dogete ɗum ɓe yaha noon ɓe inna ɓe ɗoytu muusendi maɓɓe ndin sabu pooɗugol goɗɗum wona drogue alcool pikkitagol comprimé ndargol télévision gimi e gami yawgol tiktok ama yalta hollito naata iro wulla c'est pas la solution ɗum ɗo fof hiɗa dogude ko dogotako hiɗa dogude ko dogotako ɗaɗi ko ɗum addiraɗa tu dois souffrir et après mourir kono goɗɗo no jannudema no daɗo ta ko kono no géro c'est vrai no géro ka tawata sa yeehi ha comment gérer dans la thérapie sa yeehi ha daroɗa dongal ngal rondoɗa ngal cippinal ngal ɗaɓɓita dolle buyno toon naafima sa yeehi ka dina wenna masabu no ɗo naafte pas personne goto landakima ɗum kadi itta ɗum ɗon nder toon few donc an e goɗɗo ngala yeddutir sa ala e masabu an e goɗɗo ngala yeddutir yeddiro fiyo Allah wi faman sha kala jaɓuɗo kala faala faman sha mais c'est très simple o inni faman sha ko ɗum famirɗa ɗo ngal ɗum ɗo yo gomɗe faman sha falyakfu yo yeddu Allah no jonni mo kala liberté totale mais sa yehi kam Allah jaɓa ɗum a jaɓatta kala mo tawaka e deftere janngata ɗum he ɓe joɗinane galaɗe ñande wo ɗo ko ɗum ɗo nde fedde ɗo ko ɗum ɗo hey si a maayi
a immitoyke Allah landotako mo fi hay goto c'est tout mais si a landoyama yawmal innama c'est tout ɓenna ko fof koye honɗum feƴƴinɗa gurdam maɗa koye honɗum mayɗa lanni o dina o landaki men ko menen woni gesa ko menen wonno remde ka gesa Allah ɓenna Allah no mari gesa ko ɓeyɗa wonno bonnude gesa Allah ma ɓenna Allah no mari gesa ko menen darni cuuɗi Allah menen darni Allah naaji Allah nayi cuuɗi eyi koye honɗum feƴƴinɗa gurdam maɗa koye honɗum mayɗa wattinnayi wendo hara a watta kay gara o a daroyta watta kay garo cakko goɗɗo andite ko ɗo jeeyaɗa wogo dina ta goɗɗo fuɗɗi o ndeɗo fedde ko ni ɓeɗo ko ni dogoyiwaɗo o feeti na Allah o jokki o feeti si nelaɗo addino nelal ngal ha hewtini aduna o ha hewtini sahaba ko honɗum Allah wiiɓe par ce que bana adama sa addi nelale makko ayni patron wiyomi jonne ko ɓuuri hewde ko ngo landatoma fi patron ma konno o way himo e jam ene menen kadi meɗen wawi humpodirde e makko konno Allah wi si ɓe landike ma fi am wiwɓe miɗa ɓattiɓe mais no didon entreprise hakkunde men ɗo si ɓe yeeyima produit sa udditi kayinde a yeyi toon téléphone ji maɓɓe yiyata konno jokkanta no yeye wartuga walla mi jawraɗa ñeñeñe Allah wi kala landiɗoma fi am min wimo mbiɗa ɓattimo sa wiyama konno ɗaɓɓitata on nokkugo ko honto yahata ɗaɓɓita ko ɓatti ba si wona e ma ko e ma yiyata Allah koye mbaɗa ko e ma yiyata Allah ndar wonki maki ndar ɓandu ma ɗum ndar no wonɗa ñamir ko e ma yiyata Allah mais sa inni koye goɗɗo yiyata Allah on ne heɓay coñcoronnade hande ɗen faala yiide Allah e mazhabuji je n'ai rien contre les mazhabs mo kala éthique ber ko wawi kon c'est leur contribution woɓɓe koye ceernoɓe faala yiwde Allah woɓɓe ko e leyɗele faala yiide Allah ɗen leyɗele hande no wadde réforme les pays du Golfe ɓe faami tout n'est pas religieux le religieux te déconnecte de la réalité du monde hiɓe change ono hiɗon irade hani kamɓe noon hiɓe change parce que ɓe yolnoke dans la vie il faut être équilibré ɓoyni ya jang Allah ko wi ko ya jang ɗa faala yawde Europe jangi fi Europe ɗa faala jommude jangi fi jombugo ɗa faala bugade tuuba jango fi ɗum kori ɗa jangale fi ɗum maɗan ŋaccete ɗon haɓan ɗa faala jawdi jango fi mayre sona ɗum banque ji ɗin e bandi ɓen ɓe ñamete ha lanna ko e ñamale luttata sikkaɓe wallete on jango fi soodo cuuɗi na fi ka mon ka leydi mon mono mari suudi o suudu o barki yaha e leyɗele kala ko banque on holluma yaha rondoɗa a ɓe maccinɗinte ha maya sinana même pas besoin jango fi mum c'est l'esclavage heɗa fokkiti aventure jango fi mum ko jango fi leydi ka yata ɗon ɓe faala kama ɓe humpaka kon to yiwɗa ɓe wugete woni ha lanna jango fi mum goɗɗo ƴettima golle yo jonne contrat on janga kala ko tawi ala ka nder contrat to landoɗama ko ɗum ɗo woni golle an ɗen kala ko wona ɗum ɗo na golle an yaha golla ɗum ko lutti ko yalta toon na ɗum sa fuɗɗike sa rawnaki ɓe lannete sa yaha e leydi jango fi mayri si tawi a heɓa e mbuuɗi e mayri ko honno heɓirta a jangay technique et technologie jangay fi ordinateur ji ɗin par ce que maintenant kala golle ɗe gollata sa gayni a naaday ka ordinateur database a winday naada ɓe anday sona ɗum a wona e maccuɗo ha maya o golla e golle macca ngaku ha maayo
jange ɓeydon gande mon ɗen tous les jours naafi ko a debbo naafi ko a hajjajo naafi ko alajijo jangu kala ko fewndi mais 3 jours adna on faala kayuman binne hanne kadi jangu na ɓurana o wiyaɗa ya jangu allah ko wi ko ya jangu o wi ikra siko a gandi siko a julɗo awa janga ɓura sowna a julɗo jangu kala ko faalaɗa waɗi hen jangu leyɗele ka woni ɗon yawde ton hey chaque jour ils sont en train de voter des lois hande no gasa sariyaji votaɗi ɗi tawɗa ton ɗin a heɓay ka metta a heɓay ka kaafina a heɓay ka takkoɗa a heɓay ka tameɗa mais jango quelles sont les lois qu'ils vont voter ko loi ji honɗum ɓe votoyta jango aduna onno change de sa falaka wonde torotoɗo ka laawol immo golla prends tes responsabilités ata na ɗum nangen fuɗoya tawa an ɗaɗani sa immoyke ɗon a tawa nge wuli wattan yiila ko wonɗa yalde wultoɗa hiɓe jamfiila hiɓe wiila ɓeno ari atakilan heyi ko hunduko maako hiɗa andi pellet ko fenande fenuɗa e ko wonɗa e munko ɓe wonduɗa e mum hiɗa haalande ɓe ko ɓen immoto ya haalana wonɓe ma tammude ɓen ils vont te prendre au piège ta hoolo hay goto wota hoolo hay goto le monde même c'est la souffrance ɓen ɓe wonɗa yewtudude ɓen ɓe wonɗa wiide ko giɗo ma ñande ko goɗɗum wadday goɗɗo no wawma haasade et il va aller délivrer tes secrets et là t'es foutu kono noon sa anduno aduna ko ɗum ɗo a ala feere a fotta e tappere a ala feere a perde a ala feere a jamfete a ala feere a nawne e peut-être que a heɓi lanto gera donc haray yewtere men nden ko ɗo woni hattude hannde joni noon kon ɗum ko lannode yewtere men ɗo kon ɗum bonadema dowa famde. The more we try to avoid the basic reality that all human life involves pain, tuma kala etiden takkagol ko wiyete ko alha gonga kan ko ɗum woni gonga kan gurdam bane adama no wondi tun e sojja ko ɗum ko birama noddayma wulla hinnoɓe kori ko ɗum woni adduna wota woni ittanowo mone hay goto a wata ittande mone sa itti ɗum goɗɗum gonata ko yimɓe noddayma meɗen piyere meɗen ngate kori ko ɗum woni aduna kori nde nawnare nde wonɗa dogude ko beyde dikkata aduna. Le seul médicament c'est la mort a dikkata aduna hala fiyo ta ɗum haɗu golla ta ɗum haɗu yalta waɗa plaisir ta ɗum haɗu voyage koko wiyata ko be mi heɓa jawdi ko tuma mi heɓi a heɓata jawdi aduna tu ne seras jamais satisfait a dikkata aduna ko woni haqiqa on ko ya ekkito wurdugo lemu ko ɗum adduma aduna c'est pour souffrir merci Kadetne. Accepter cette souffrance. Oui, mon dogi kalé, dis-moi, c'est ça, parce que tu penses que voilà, il y a le bonheur de l'autre côté, ils n'ont daïgungunto, ils n'ont dit non, faut nos gars. C'est un état d'esprit. Si tu acceptes, tu vas créer ça chez toi. Jonon sa jabali ko wiete kon alhaq. Konnon gonga ka. All human life involve pain. Gurdam bane adama dam fo perte majjan musendi do der to ngata sa jabali ka gonga do kon dum hebay ma ko antiri immoto doga créa ko wiete kon tampere de plus tampere ko am beydata
haɓɓitoto dewgal mangal wonay malaika haɓɓitoto golle maɗen wonay no faliraɗa no haɓɓitoto a ɓiɓɓe maɓen ida wayi wa paran hélicoptère a géray fof a anday ko branche wonnum ɓe yahata ida haɓɓiti ɓe tampata ida haɓɓiti yarowo accita yarugol ida haɓɓiti bugotoɗo ko harme ewti ka feeta ida haɓɓiti ndeɗo fedden yimɓe ɓen añayde ndeɗo fedde ko ndeɗo jama on fof ko ɗo wontiri hano korɗo mais ewti ka feeta ko ɗum feetuɓe no wayi wo ndiyam a naati yedduɗa ma naati ka fi Allah haalete a tawi wona ko wahina ko wona yettinede ko wiigol ɓeyɗo no rawni ɓeyɗo no ɓawɗi ɓeyto no towi ɓeyga hino aqida maɓɓe ɓeyto dogi waɗo ko Allah tigri faala yo wonir nongol ko kanko faala yo wonir non emi woyto probléme ko kanko woni ko faala yo wonir non o moƴƴinayɗa o moƴƴinaɗa innaɗa heɓayɗa heɓata ɓe darna e hôtel ɓe darna kaso inna hôtel on heɓata yimɓe kaso ngon heɓata yimɓe to e malade faalaɗo ɓe yawde ka hôtel ɗaɓɓano dagori faalaɓe yawde kadi maison centrale ɗaɓɓano boniri no gasa yawɓe ka hôtel si haaɓi yawgol ka hôtel ɓe yahay ɓe golla ko naɓata ɓe to no gasa yahayɓe ɓen to si haaɓi yawgo to ɓe yahay ɓe golla mais titom le bon sambodi jonnon ko honto ɓayna en haalɗo tun wa politique lagine ko honto goɗɗo heɓata ko wiyete kon happiness weltare alannode yewtere men ɗo ko honto goɗɗo heɓata ko honto ɗum heɓoto ɓay en andi heɓotako e dogugol tampere nde heɓotako e dogugol sonjaa jonnon ko honto heɓoto jonnon ka ɗum ɗon heɓoto ɗon ko anniyagol jaɓa fewta e sonjaa ha faama o sonjaa ɗo ko honno wayi ko honno o woni e gollirde a waylanaymo hoorema wota naato e haɓugol ko wonɗa miijade wota naato e haɓugol systéme leydi ko a faamal noon gollirde wota naato e haɓugol mawɓe maɓe ta naato e haɓugol basal ta naato e haɓugol jahidi wo ɓeɗo ko jahidi ɓe janga ta naato e hawre taw a waɗali ɗum ɗo anniyoɗa d'abord jaɓa fewta e hunden taw andiɗa dogay woni fewtu e mayre taw yurnoɗa moƴƴa aduna on no way wa bobo fodde a nanali ko woni yewde ko ngaray mo soofindema mo tappudema pa mais si o haali a fewti e makko a jentike a faami tappatako aduna no way wa bobo si bobon no haalde hakkille maɗen no to a yiyek sam mo tappe fodde a jentakimo ta in ndego woni haalde kon c'est pas important mais jento inna way mi faami ko goɗɗon ma jonde jaɓa piggal ngal lanni faamugol sonjama on ko 50% des solutions faamugol probléme leydi mon ɗi faamugol ko woni on doginde Fuuta faamugol ko honto ɓe ñanneɓe woni ara na ñanne ko wiya ɗon ko ñanneɓe ɓen no hakkunde mon ton ara na ñanneɓe ɓe wiya ton ɓe ñanneɓe ɗoftaɓe ɓen no lotde gandi ɓen no lotude gandi ko ɗum waɗi ɗon ɓanta tun ɗon darna caɗele yimɓe ɗon ɓanta tun caɗele yimɓe non vous n'en avez même pas besoin si ɗon dogude ko dogotako ɓe yewdi on fi bardi penaɗe ko an woni huɗaɗo an mo ɓe woni wiide ɗam quoi c'est toi ɗum ɓoti ha ñande faamuɗa ha ñande jaɓura expérience waɗugol expérience sadi yawgol feƴƴina nden hunde ɗon ɗin miijoji ɗin so andeji ha ñande wawuɗa jangude faama ko alda e ñawore no ñawa tun no ñawa ha ñande wakkiliɗa ko wiyete ko take action daranagol gollugol ko tawata kon no feppodiri e dimumago
wala c'est là le point sa fami ɗiɗo piiji a immoto kisan daroɗa gollana yanganoɗa ko tawata konno feppodiri e dimu mangu sa fama ɗiɗo piiji a immoto daronoɗa yanganoɗa dogana sa'onoɗa ko tawata kon liɓay dimu mangu lancay ɓengure mane bonnay aduna ma bonna akira ta ko ɗum darantoɗa ɗaɓɓa jawdi no ɗaɓɓiri ɗaɓɓa gandal no ɗaɓɓiri hande kadi si a daranto hunde nden a suɓay a taway no feppodiri ko wiyete ko ndimu a taway no feppodiri e hulande ma nde a taway kadi ko ɗo wawata immade daranoɗa wurugol hande to bi président indi momen wonugol tawa ko hande yalta hanki yalta jango ɗiɗo ɗiɗi a jeeyaɗe oɗa laawike oɗa anda ko woni arde mo wonda e mum on ɗiɗo ɗiɗi no wujjudema ɗum ɗon min wonayay mi wattiray ni wiɓe avenir onon ƴettuɓe ɓiɓɓe mon ɓen ɗo sendidira nano e ñaamo naɓiɓe e leyɗele eɓe yawɓe janga a perdi ɓiɗɗo ma a perdimo complètement on avenir mo wonda wiide gordo ga ko huluɗa tampere goɗɗo non ça c'est ton ennemi ça parce que anda ko ɗum woneyira toon iɗa andi ko wona jannede o andama go o andama o anda leydi ma nde o anda adaji o comment il va t'aider jamais ko on tuma noon bana adama wawata connectade e hoore makko par ce que tampere men nden fof wona e men connecti ɗe iɗen connecti e leyɗele iɗen humi e ceernoɓe iɗen humi e defte iɗen humi e kammu iɗen humi e leydi ko on tuma hummotoɗa e hoore ma anda ko an tum woni ko aduna ɗo ko Allah pet marɗa guiɗo ko lutti kon fof ko codépendance ko interdépendance goto yiɗama kodi on mbo yiɗuma ko hombo yiɗuma aw wanki ko on tuma noon heɓata welo welo heɓata ko fi hunɗum wonanɗa ko aduna ɗo ko on tuma noon wawata wurde gurdam newiɗam par ce que a andi tampere jaka ko e nder gurdam jeeya voilà aray ko yettuno nde ɗo yewtere ko Nawna Selli Thérapie merci beaucoup merci Kadiatou Kadjibidi Diallo minen weltano sponsor ɓe amen men fof ko hoore leydi ɗo Balde Mariam depuis la Suisse Balde Fatou depuis la Belgique montaramɓe France monsieur Saliou kala wonɓe sutende o page Nawna Selli kala wonɓe sodde produit ji amen ɗin e service ji amen ɗin kala wonɓe partage ude kala wonɓe jentade kala wonɓe nafitorde yewtereji amen ɗin kala kadi wonɓe men windande kala ɓe men woni sendodade nous sommes ensemble webno nde ɗo yewtere ka bimbi ɗo ko Nawna Selli Thérapie depuis Conakry. Assalamu aleykum wa rahmatullah.